Uburundi busa nkaho bwagabweho ibitero by'ubwoko bubiri nk'uko wari ubivuze, ariko ukabona ko ari bya bitero byo mu ibanga, operasiyo za gikomando benshi bakunda kwita inkuba. Ibyo ni byo ku butaka tugiye kwerekana aho byagabwe ku butaka bw'u Burundi, ariko nyuma y'icyo gitero cyo ku butaka haje n'ikindi gitero cya drone kibasiye ibitaro bya gisirikare. Hano ushobora guhita wibaza wenda tutarajya muri aya makuru ngo tuyatange neza uko ahagaze, ninde ugabye igitero ku butaka bw'u Burundi, igitero cyo ku butaka, ninde ugabye igitero cya drone nanone muri ibyo bitaro bya gisirikare? Mbere ko tugaragaza ngo ninde, reka tubanze dutange aya makuru uko ahagaze, turebe se ibi bitero bya biri guturuka he? Ni Red Tabara? Ni M23 se? Ni u Rwanda se? Reka turebere hamwe rero uko bihagaze. Iyi ngingo turaje tuyirebere hamwe, ahubwo tubanze dutanga amakuru y'ibyo bitero. Duhere ku byo ku butaka. Ejo mu gitondo kuwa kabiri mu ishyamba rya Kibira, ni rya shyamba rifatanye na Nyungwe, hariya harimo za FDLR ziri kumwe n'ingabo z'u Burundi, ziri kumwe na za P5 za Kayumba Nyamwasa, ariko bakaba baroherejemo n'abacancuro bagiye kubatoza. Urumva ko n'ingabo z'u Burundi ziri kwitoreza hamwe na FDLR na P5 ya Kayumba Nyamwasa, ya mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda n'ababarwanyi ba Jarike, sibyo? Ariko bakaba barazanya abacancuro bo kubatoza. Igisirikare cy'u Burundi gikorana gute n'imyitozo n'aba barwanyi ba FDLR mu ishyamba rya Kibira hafi y'imipaka y'u Rwanda? Tukabona ko yongeyemo za P5 za Kayumba Nyamwasa, nabo gahunda niyo ni nkize ya za FDLR nabo barwanyi ba Jarike Habyarimana, bakazana n'abacancuro b'abazungu bo kubatoza. Ejo bundi minisitiri w'ingabo za FARDC ubwo yajyaga muri Burundi, Gekabon Mwadiyavita, yagiye ajyanye n'abakomando ba FARDC bo muri Hibu Special Force, batayimwe isigarayo nayo yagiye kwiyunga kuri izo ngabo z'u Burundi, izo FDLR, izo P5 nabo bacancuro bari mu ishyamba rya Kibira hafi y'imipaka y'u Rwanda. Urumva bari kwitoreza hamwe. Bagize gutya rero bagiye kumva bamwe muri bo bumva abantu babashize chini ya ulinzi, kubahoremesha intwaro hasi. Iyo umuntu yagutanze burya nubwo ufite intwaro, umuntu yagutanze araguhoremesha intwaro ukayishira hasi kuko aba yagutanze, unyeganyeze gateta kurangiza. Bagiye kumva bumva abantu batazi aho baturutse, barabagose. Harimo abacancuro ngira ngo bagera ku 10 n'umuyobozi wabo, harimo n'izindi ngabo z'u Burundi zari ziraho na za FDLR. Ati intwaro hasi, babajishize hasi. Ati chini ya ulinzi, ati mufate icyerekezo tubereka umusururu mbuvavu. Urumva babafashe nk'imfungwa z'intambara. Babagiye kuri musururu, abo ngabo kugeza ubu ntibarabonerwa irengero. Ariko wakwibaza icyo nicyo ku butaka, iyo ni inkuba ibakubisira bashimuta. Ubundi mbere yarabakubitaga ikabicamo abatari bake, kuri inshuro yabakubise irabashimuta. Ariko nakubwiye ngo ni ishyamba rya Kibira hafi y'imipaka y'u Rwanda, aho igisirikare cy'u Burundi kiri gupanga na FDLR na P5 n'abandi barwanyi ba Jarike Habyarimana mu mugambi wo gushaka gutera u Rwanda, bakabipangira muri iryo shyamba rya Kibira. Wowe ukumva ko iyo nkuba yabibakubise yabiturutse he? Okay, reka tubigarukiriza aho ngaho. Nanjye nakubajije ni gute ingabo z'u Burundi zitozanya na FDLR na P5 n'abarwanyi ba Jarike Habyarimana hafi y'imipaka y'u Rwanda? Inkuba rero zirakomeza kubakubita muri ubwo buryo. Icyo ni igitero cyahe cyo ku butaka umunsi w'ejo kuwa kabiri. Uyu munsi rero andi makuru twamenye nuko indi drone yaje igahita igenda ikagwa n'ubundi mu ishyamba rya Kibira. Ariko hari nakubwiye ko hari ikigo cya gisirikare kirimo izo FDLR, kirimo izo P5, kirimo abarundi, abasirikare b'abarundi nabo bacancuro. Ariko muri icyo kigo urumva n'ahantu bitoreza, ariko hafi y'imipaka y'u Rwanda harimo n'inyubako y'ibitaro. Ahantu hose hari abasirikare barenze 300, 400, 500 igihumbi banitoreza, agomba kuba hari n'ibitaro hafi aho ngaho byabo, kuko umuntu ashobora kurwara, umuntu ashobora gukomerekera mu myitozo. Ibyo bitaro biba biri hafi aho kugira ahabwe ubutabazi bwihuse cyangwa se ubuvuzi bwihuse. Byaba ari bikomeye wenda bakamutransfera Gitega cyangwa Bujumbura, ariko babanje kumwitaho aho ngaho. Iyi drone rero iraje ikubita ibyo bitaro, sibyo biri muri iryo shyamba rya Kibira, ariko muri icyo kigo cya gisirikare. Ariko nanone ibyo bitaro bya gisirikare birashwe na drone biri muri icyo kigo cya gisirikare mu ishyamba rya Kibira, aho ingabo z'u Burundi ziri kwitozanya na FDLR ndetse nabo ba FARDC bahageze na za P5 niyo mitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi ni ibintu bije bikurikirana, uri kubona ibintu byoroshye? Ntabwo byoroshye. U Burundi rero ujya kureba neza, hari intambara bwishoyemo yo muri Kongo ngo bagiye kurwanya M23, ariko hari n'indi buri gutegura, sibyo? Iyo bishoboye kurwanya M23, iyi nayo ishobora kubateza ikibazo.
kuko ibitero bituruka i Burundi bikagabwa mu bice bigenzurwa na M23 natwe irwaneho. Twabonye yemirasa Kisangani, nyuma yaho gato tubona iturika rikomeye muri ka base Musaga i Bujumbura. Umuvugizi w'igisirikare icyo gihe Gaspard baratuza ati umuyaga nkuba President Nevatere kare kurabesha ntago ari umuyaga nkuba. Amakuru akerekana ko n'ubundi ari drone yaje gatwika ubwo bubiko bw'intwaro muri Bujumbura. Iyo drone surumva yaba yarohejwe na Red Tabara. Niba hari ibitero byaturukaga i Burundi bigabwa kuri M23 nyuma yaho M yari yanatanze na avertissement nyuma yo kurasa Kisangani, ntabwo mva ko iyo drone nayo ishobora kuvuga iti ishobora kuvuga ati namwe muratubangamiye, hari ibitero bituruka iwanyu bitugabwaho, twakomeje kubihanangiriza iby'amadrone n'ibyo ku butaka mwohereza ingabo n'ibikoresho, reka namwe tubakoremo tubereke ko na nyina wundi abyara umuhungu. Uko rero iyo wagiye mu ntambara ushaka guhangana n'umuntu umurasaho nawe ashaka kukurasaho kandi umusanze mu gihugu cye, sibyo kugira uze kumurwanya. Ku rundi ruhande urakoresha n'ubutaka bwawe umurasira mu gihugu cye, nawe ashaka gukoresha ubutaka bw'icyo gihugu cye rero akagusubiza nawe ku butaka bwawe. Bivugwa ko aricyo gishobora kuba cyarabaye ku kigo cya Kabaze Musaga. N'ubu rero tukabona ko igisirikare cya Kongo cy'u Burundi kiracyohereza ingabo kurwanya M. Ndetse vuba ngaha nyuma y'iraswa rya Kisangani hari ubundi bubiko bw'intwaro bwajyanywe i Burundi nanone, harimo n'ubw'amadrone. Ubona ko gahunda zo kurwanya M inyinshi zitegurirwa i Burundi. N'ejo bundi wabonye ko Minisitiri w'Ingabo za FARDC yagiye i Burundi aganira na Chef d'Etat Major na Minisitiri w'Ingabo muri gahunda ko ari kurushaho gupanga uburyo bakomeza kurwanya M. None se urumva nyuma y'iyo drone cyangwa se drone yarashe Kabaze Musaga ntishobora kuba aho yaturutse ari naho haturutse drone yarashe ibitaro bya gisirikare mu ishyamba rya Kibira, kandi nta numwe warokotse muri ibyo bitaro. FDLR zirimo, abacancuro bari barimo, abarundi bari barimo, P5 zari zirimo, iyo drone yabakubise. Hano rero ngiye sinaza mvuge ngo wenda ngo nubwo Burundi bufite ibyo buri gupanga hafi imipaka y'u Rwanda ushaka no gutera u Rwanda, wenda ngo iyi drone yaturutse mu Rwanda. Gusa ikizwi nuko Burundi buri kumwe na P5 hari ingabo z'u Burundi na FDLR n'abarwanyi baje ariko Habyarimana zikanaheruka i Burundi, bari gutegura mu gahunda yo gutera u Rwanda hafi imipaka y'u Rwanda. N'ikigutangaza rero u Burundi waruswe ibitero biba, ariko abadede ntihagire icyo batangaza, yaba president yaba igisirikare ntacyo batangaza usibye kumenya ibyababayeho gusa. Kuki ntacyo batangaza? Izi nkuba zimaze kubakubita inshuro nyinshi, iyi drone nayo irabakubise, ntabyo batangaza, kandi amakuru yamaze kujya hanze. Nuko bazi nabi ibikorwa barimo aho ngaho hafi imipaka y'u Rwanda yuko nabyo ari ibikorwa bibangamiye umutekano w'ibindi bihugu cyangwa se umutekano w'abandi bantu. Iyo rero gutegura ibikorwa bigamije guhungabanya abandi bantu, burya nabari bashobora gutegura ibindi nawe byaguhungabanya cyangwa se biburiza ibyo gutegura. Ubwizo mpamvu rero ntacyo abadede bari gutangaza, kuko bazi ko nabyo barimo ari ubugambanyi bugamije guhungabanya abandi bantu. Ntacyo batangaza rero, nta na motive bafite, nta n'imisobanuro. Ubwo barakomeza wenda kugerageza bashireho ingamba kugira ntibizasubire. Ariko rero ishyamba rya Kibiri inkuba zimaje kubakubitamo ari benshi cyane, ukumva abo bashimuswe none batangiye no koherezwa amadrone. Haribyo nakubwiye ngo Burundi hari intambara bwishoyemo yo kubangamira abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo, ndetse Burundi bukabasanga imbere mu gihugu cyabo, ariko bugakoresha n'ubutaka bw'u Burundi mu kubagabaho ibitero mu gihugu cyabo. Abo rero nabo bashaka kuvuga ati waje kuturwaniriza mu gihugu cyacu, uri gukoresha n'ubutaka bwawe uturasaho cyangwa se uturwanya, nako dushobora kuyikoherereza. Ariko ku rundi ruhande iyo ni intambara Burundi bwishoyemo, ariko niyo buri gutegurira hafi imipaka y'u Rwanda na za P5 na za FDLR, izo ngaruka bagomba guhura nazo. Niyo mpamvu rero batagira ibyo bari kuvuga kuko nta bisobanuro nyine bafite. Bwana Claude, ibitero bikomeje kugaragara, si ubwa mbere tubonye igitero nk'iki, ngira ngo wavuze igitero cyabaye Kabaze, none tubonye n'ikindi ku bitaro bya gisirikare mu ishyamba rya Kibira isanzwe ribarizwamo FDLR nyinshi ndetse n'abari abarwanyi bandi ba koalisiyo yabo. Kuba haba hapfiriyemo abacancuro, hapfiriyemo ingabo z'u Burundi, hapfiriyemo FDLR ndetse n'abandi bose umubare tutazi nyine, yesheke bakomeje kugira, ubona bo ubwabo intego zabo batazageraho bakayamanika, kuko n'ubundi bigaragara ko n'ubundi batigeze batsinda. Uzi icyo bivuze se? Wowe uri gupanga imigambi mubisha ku muntu runaka cyangwa ku gihugu runaka, iyo nk'ibyo bikubayeho rero burya ni ubutumwa wa muntu aguhaye ati ibyo urimo byose ndabizi, ndi kubicungira hafi, n'ikimenyimenyi nshatse wowe ntakwereka ko rwose ntaho duhuriye, kuko biriya n'ibikorwa biri gupangirwa i Burundi. Ariko kuki
izi nkuba zica muri humye ingabo z'u Burundi zirinze imipaka zirinze n'ako gace mu ishyamba rya Kibira ziba zabaciyeho gute? Kuki bivugwa ko Burundi bwazanye ubwirinzi ariko kuki izi drone zibasha kuza zikangiza ibyo bikorwa bya gisirikare mu ishyamba rya Kibira? Ariko tukabona ko ari ibiyo bikorwa ni ibikorwa by'u Burundi burimo na FDLR n'abacancuro b'abazungu bishyigikiwe n'Ububirigi byo kwitoreza hafi y'ishyamba nako mu ishyamba rya Kibira hafi y'imipaka y'u Rwanda ku mugambi Burundi Ububirigi na Kongo bafite wo gutera u Rwanda. Sibyo? Ubwo rero kubw'izo mpamvu iyo drone bakubise gutyo hari ubutumwa muba muri guhabwa. Ibyo murimo turabizi, turi kubibona, dushobora no kugira icyo tubikoraho. Mushatse mwabihagarika amazi atararenga inkombe, niko kubaho ubutumwa ati akane gatoya tuboherereje ku bikorwa bibi muri kuduteguraho, ni mu bikomeza tuzakora n'ibirenze. Donc ni umuntu ukwereka ko uri kumupangira kumugirira nabi, ariko bakakwereka ko washobora kukugirira nabi ahubwo kukurenza kandi afite n'ubushobozi kukurusha. Ntabwo byumva ko ari ubutumwa babaha. Ahubwo sinzi impamvu inkuba zakubise inshuro nyinshi hari ariko baracyabikomeje. Ikindi kintu bigaragaza ko nubwo Burundi na FDLR na za P5 bapanga izo gahunda hafi y'imipaka y'u Rwanda, nabo ubwabo bigaragaza ko uburyo babikoramo harimo ubuswa bwinshi cyane. Icya mbere twavuga ko nta banga bagira. Igikorwa nk'icyo gikora mu ibanga n'ahantu mu ibanga rikomeye cyane, ariko gucunga ibanga ryabo byarananiranye kuko aho bibera harazwi, n'aba birimo barazwi. Uri kubyumva neza? Kugeza ubwo izo nkuba zize kuba kubita zikanabaca muri humye, bigaragaza ko namwe ubwanyu ibyo murimo mushobora kuba muri kubikora muri zagara, cyangwa se strategy muri gukoresha mu kubikora zirimo zagara hatarimo nibanga. Ibyo ngibyo rero nta nubwo byapfa kuba successful kuko urabipangira kubwo butaka bakahagusanga, bakakwereka ikimenyetso cy'uko bahari bari kukureba, hari icyo bagukoraho mu kuburiza ibyo bikorwa, n'ikindi kimenyetso cy'uko bashobora no kugukuraho ibirenze mu gihe waba ukomeje. Kandi niko bimeze, nanjye uri kungambanira nkabimenya, nakoresha ko nshobora ubwo bugambanyi bwawe nkabuhagarika. Nabuhagarika gute rero? Mba ndi kwirengera. Nakoresha uko nshoboye nkabuhagarika mu bushobozi bwanjye. Ndi kubyumva neza? Niko bihagaze. Wenda tuvuye no kuri ingingo, hari andi makuru yo kugaragara Kinshasa. Tujya ni Kinshasa hari amakuru. Kinshasa hari icyo bita ville morte umunsi kwa gatatu. Hari cyitwa coalition article 64 igizwe n'abanyapolitike barimo Martin Fayulu, Delice Sanga, Moise Katumbi, Jean-Marc Kabunda n'abandi benshi bashinze icyo bita coalition article 64. Kuki bayise coalition article 64? Nuko iyi coalition y'abanyapolitike batavuga rumwe na Tshisekedi bishize hamwe kugira bahagarike umushinga wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Uwo mushinga wo guhindura itegeko nshinga Tshisekedi ashaka guhindura icyo bita article 64. Article 64 rero nije na manda president agomba kumara n'ebyiri dushingiye ku itegeko nshinga ririho ubu ngubu. Tshisekedi rero ashaka kuyihindura kugira ngo azakomeze ategeke Kongo mu yindi manda ya gatatu. Niyo mpamvu Martin Fayulu ba Delice Sanga nabo bahise bavuga ati coalition article 64 igamije guhagarika Tshisekedi mu mushinga we. Bateguye rero bamobilije abantu benshi, umunsi ari cyo bita ville morte, hazinutse hari imyigaragambyo, amaduka yose yafunze, abantu kujya mu makazi byagoranye. Abangaba n'abarwana shyaka bashyigikiye Moise Katumbi, Delice Sanga, Martin Fayulu n'abandi mu kurwanya umushinga wa Tshisekedi no guhindura itegeko nshinga. Iyo myigaragambyo rero iri kuvugwa mu mujyi wa Kinshasa kugeza ubu, ariko ntabwo turamenya izindi results usibye ko bari kwigaragambya. Ariko ikigaragara ni benshi nabo, bivuze ngo umubare w'abo bantu bari kwigaragambya Kinshasa nk'uko twabibonye ugaragaza ko hari abanyekongo benshi batifuza ko Tshisekedi ahindura itegeko nshinga kugira akomeze ayobore Kongo. Ariko hakaba n'abandi bashyigikiye uwo mushinga, nk'abantu bo muri Kasao Tshisekedi avuka, abantu bo mu ishaka rye, n'abandi ngo babona ko Tshisekedi ngari umutegetsi ukomeye cyane rwose, nubwo nje ntabyo mbona, nawe afite abashyigikiye umushinga we. Hano ukabona ko Tshisekedi yanaciye amarenga yuko guhindura itegeko nshinga mu uwo mushinga we ngo n'abanyamerika babishigikiye. Kubera iki? Ejo bundi yaratangaje mu kiganiro n'itangazamakuru ngo mu bantu banangiriye inama yo guhindura itegeko nshinga ngo harimo na Amerika. Uri kumva? Bivuze ngo Amerika ishigikiye Tshisekedi mu guhindura itegeko nshinga, kuko Amerika ibona ko yifuza ko Tshisekedi akomeza kuguma ku butegetsi kubera ko atabangamiye inyungu za, kuko atabangamiye inyungu za, ari kubafasha kwirukana abashinwa muri Kongo, akazana abanyamerika. Kandi babonye ko Tshisekedi banasinyanye amasezerano n'abanyamerika abaha amabuye y'agaciro ya Kongo bakazayacukura. Amerika rero ikifuza ko Tshisekedi ahindura itegeko nshinga kugira agume ku butegetsi, izo deal z'amabuye y'agaciro zikomeze, Tshisekedi nawe afashe kwirukana abashinwa.
ariko ku rundi ruhande izo ni imbaraga Tshisekedi afite n'abamushyigikiye mu guhindura itegeko nshinga zituruka muri Amerika. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bashaka kumuhagarika muri uwo mushinga, ubona ko bashyigikiwe na Kiliziya Gatulika nabo. Nk'ubu Kiliziya Gatulika yavuze ko amashuri yose ya Kiliziya Gatulika, primaire, secondaire, kaminuza, abarimu batagomba kujya kwigisha, abanyeshuri batagomba kujya ku ishuri, bagomba kujya kwifatanya n'abandi mu kurwanya umushinga wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga muri iyo myigaragambyo. Kiliziya Gatulika yagaragaje ko inashyigikiye coalition article 64 y'abaderi Sesanga, Martin Fayulu na Moise Katumbi n'abandi, igamije guhagarika Tshisekedi mu mushinga wo guhindura itegeko nshinga. Bivuze ngo Kiliziya Gatulika ntiyifuza ko Tshisekedi ahindura itegeko nshinga ikajya ku ruhande rw'ababirwanya. Amerika yo irifuza ko abihindura. Ubwo rero tukibaza ninde noneho hagati ya Tshisekedi ushaka guhindura itegeko nshinga n'abatavuga rumwe nawe badashaka rihindura, ninde uraza gutsindira intambara? Ariko mbona Tshisekedi bizamugora kugira ngo abone iyindi manda yongera kuri zire ebyiri perezida ko gaba yemerewe. Cyetse wenda abaturage ari babigizemo uruhare bagatora referendum naho ubundi Tshisekedi ashobora kubishobora, kuko urumva abanyamerika babimushigikiyemo. Kandi ubu ngubu bafite katari gukina mu nteko ishinga amategeko hose yarazikinnye biremezwa. Ahubwo hano Tshisekedi ashobora guhagarikira uyu mushinga kereka abanyekongo bose bahagurutse bakigaragambya, wenda hakamera nk'ikigiye kubaho guerre civile. Tshisekedi ashobora gutinya ko ashobora kumeneka amaraso menshi, kuko na Kabila yashatse kubigerageza. Abanyekongo bamwereka ko hashobora kuba icyo bita guerre civile. Kabila areba abona ko hashobora kumeneka amaraso menshi akazabibazwa, nubwo yahise aterura Tshisekedi amukubitaho cyangwa se amushyira ku butegetsi, abyumvikanyeho na Colonel Nanga wari ukuriye komisiyo y'amatora. Bemeza ko Tshisekedi ari utsinze amatora atayatsinze kandi ari Martin Fayulu. Ariko Kabila yashyizeho Tshisekedi kugira ngo azamukoreremo. Kabila yabonaga ko guhindura itegeko nshinga ngo yongere abe perezida bitari gukunda, hapfa abanyekongo benshi, arabihagarika ahubwo akora izo kata. Tshisekedi nawe aramwigarika. Niba Kabila byaramunaniriye, Tshisekedi nawe ari mu mushinga ari kubigerageza. Icyo mbona icyamuhagarika si igitutu cy'abanyapolitiki, si n'igitutu cya Kiliziya Gatulika. Kereka mu gihe yabona ko hashobora kuba icyitwa guerre civile, amaraso menshi y'abanyekongo akaba yameneka. Aho ngaho ashobora kuvuga ati reka dushaka izindi kata, cyangwa we n'abanyamerika bagashaka izindi kata nk'uko babigenje ku gihe cya Kabila. Imboni TV, imboni ya rubanda.